Dakle, sad ću vam objasniti kako ćemo sutra snimati spot, da svakom posebno ne objašnjavam. Pogledajte video, Luka i ti koji će snimati, da znaš sve kadrove, još će ih još popisati i da budemo samo ozbiljni i da to što brže napravimo. Znači, prvi uvodni kadar je. Prvi kadar bi bio one noge sa Roninom. Imat ću tu u jednom trenutku stati, digi na mene, Bernard. Znači, imat ću onaj kofer, onaj aktom koju stalno nosim, možda ću neku drugu. Iz te aktovke, a to ćemo snimiti sve sa zvukom i ovo ono kao intro. Izvadit ću te papire i ja ću staviti te papire, znači kao, to ti je kao prilike kula stražara ili probudite se, onako već sam to napravio. Znači na tom će biti ruke gore, on napravi neki Isus i to i sad ja tu držim kao taj misionar. I sad ima kadar mene gdje ja to počinjem govoriti ljudima i tu će sada, znači tu su statisti, to ste svi vi. Znači prvi će proći s kolicima, znači odavde, negdje. Će proći s kolicima i kadar tamo od Vinga, pokaži Vinga. Da, prema meni, gdje on skuži mene i stane. I ja počnem to govoriti i on zastane i me sluša me. Imaš kadar mene, imaš kadar njega kako sluša i onda dolazi drugi, pa treći i ja sad postepeno govorim. Uvijek kadar, znači mene tu uskoga, znači ovdje širi od tamo, znači odavde Luka. Mene, znači point of view ovih što me gledaju. Znači uzet ćemo jedan blok gdje nema auta ovdje, a u toliko sati neće biti auta. I ovdje, znači, isto ću govoriti ruke gore, znači svaki puta kada to bude, pustit ćemo si muziku, znači ja ću pustiti muziku pa ću po tome. I postepeno će, znači snimit ćeš i kadrove njihovih lica kako se postepeno mijenja, kako onako sve zainteresiranije slušaju. I još se neki ljudi priključuju, znači nećemo odmah svi stati, znači na početku bude 3, pa poslije toga vidiš da još neko dođe, pa stane, pa zamišljeno. I sad tu ću taj cijeli, uz muziku, tu ću cijeli tekst ja izrepati iz više kuteva, ne. Sada, paralelno s tom pričom počinjemo, znači uvoditi Petru ovdje, dok ja njima sve to objašnjavam, ti kadrovi će se križati sa njom. Petra će biti, znači, na onom hoverboardu, znači spušta se, mora imati neke kečke i žvaku žvači, znači bubblegum onaj. To, i ima u ruci mali aparat za gašenje požara. Sada, ne znam da li se ona može, ovo se više ne kreće, znači ne znam da li se ona može spustiti ovuda, ako je sigurno ćemo snimiti, ako nije sigurno ćemo misliti nešto drugo da neko dođe. Alan će biti ovdje, bit će sa gitarom, imat će ispred sebe onu kutijicu i on će biti ulični svirač. I taman na tom solu, znači tad se i Petra najviše uključuje, ne? I on svira, znači imat ćemo kadrove njegovog sola prema njoj, to će biti dosta u mraku, ali ćemo malo osvijetliti, prema njoj. I ona samo prođe pokraj njega, znači samo uopće ne obrati pažnju ili samo drsko, samo puhne žvaku, znači onaj balon i prođe pokraj njega. I sad nju snimamo kako ona prolazi. Za to vrijeme naravno ja objašnjavam sve tamo, ne. To je već dio pjesme, već prolazimo solo, idemo prema drugi versiji. I sad Petru ćemo snimati, znači kako ide, imamo kadrove, idi iza zida, Bernard, pa me prati. Znači ona kako ide sa Roninom. Petra, znači, dolazi tu prema meni, a ide onaj zadnji, da evo tako približava se, da ćemo vidjeti kako ćemo snimiti. Znači imam onaj zadnji refren gdje ide 2 puta ruke gore. Tu sad ja, znači, tu sam došao već ovdje, sad vam objašnjam, znači ruke gore, ajmo svi ruke gore, ja to vam objašnjam i vama će se ruke, znači, pomalo isto dizati skupa sam. I onda će na kraju, znači imamo taj kadar gdje je već pred kraj refrena, znači taman kad Petra dolazi, znači ja ću staviti tako ruke i te ruke će se zapaliti. Znači, Luka napravit ćemo efektima, samo kratko, ali znači 2 sekunde ne treba. Znači sad ne znam da li da snimimo samo preko toga kao pa odmjesak lica i opet kadar njih kako se iznenade, nekako. Ali Petra, znači taman u tom trenutku kad se zapale imam 3-4 sekunde da to gori. Petra ulazi i skroz hladnokrvno, ima taj aparat za gašenje požara, dođe ovdje, samo mi ima taj mali aparat za gašenje požara, ugasi meni ruke, znači baš ćemo imati onaj to. I oni svi gledaju, znači prate pogledom, ona se okrene, tu sa tom hoverboardom i uzme isto kutijicu neku i uzima im pare. Znači, i oni sad svi daju one pare, znači onako isto hladnokrvno Petru hoću snimiti da, znači žmače tu žvaku i samo da idemo čak i taj detalj kada neko kao malo nema, a ona onako nastane i onda snimimo i to, ne. I sad to je već kraj pjesmi, naravno to sve kombiniramo sa kadrovima iz koncerta. Ponovo se Petra, ja se kupim pomalo, on isto se razilaze, Petra ponovo ide prema Alanu koji svira solo i nosi tu kuticu sa parama i taman kada misliš da će ona njemu dati te pare, ona se sagne, ona uzme i njegovo i kidabu.
Petra treba biti obučena tako taj, znači, bit tini. Ja ću biti u nekoj košulji, ne baš skroz, ma vidit ćemo, A Alan zna, on će biti taj crni šešir i taj ulični svirač. Poslije toga možemo još napraviti, tu je Bernard, bit će Manuel, pa ćemo napraviti još neke fotke, a znači možemo napraviti. Bitno je da stvari znači stvari moraju biti sve iza, da se to ne vidi. Auti, ovdje će biti manje auta, znači aute sve isto dalje parkirati, čao. I šta još treba reći, znači mora biti hoverboard, mora biti napunjen. Baterije mora biti, znači i Petra ne znam da li se može spuštati, na onome treba probati, ne znam da li je to dovoljno sigurno. I šta još treba reći? I znači što brže to, što smo koncentriraniji, što manje zajebanci, to brže. Cirka sat i pol ja predviđam da mi to možemo sve snimiti. To je to, samo trebamo to snimiti i to poslije ukomponirati. Evo te šta imamo spot.